मैम आमक्तदा मणिपुर बैंक कायना मैम तराम नोक्सरी को ngasi topic se koigi ai hajer ko square root and cube root ko akoi square root se ko kamane am line puthok dino ko ar cube root se kamane ko na am line puthok dino ko even akoi na akoigi mogi do koigi table do memorize tok druga su ko ase magi de koi square root se up to 35 ko aduga 30 to 35 adu cube root se na koigi up to 25 to 30 phabiyo havne ko ado akoina in case akoina phadre khalaje ko phadagadi akoina kaida waya ge habdo ado adugi akoina puthokpa yabdo square root chi kaina puthokpa ge ai video ja hormam ne ko ado ko lakpadagi kantore ko lakpadagi kakre ado amok te mo horai ni ko akoi gi square root se square root empire ji ko square root se akoina akoi gi makal ahum ko thong dum puthokpa ko aham square root by division method ko square root by division method chani yumi ne ji okay adere ko gi square root se hana kanu bo yana thorki ko ana koi ki square je koi up to 10 ban irake ko 1 gi 1 2 square is equal to 4 ko spechi equation ti yan 3 square gina 9 ko 4 square gina si khang daga di exam tha bagi kana tha nu ko si bu khang daga di ko 5 square gi di kaina tunda koi gi 25 jadi 6 square gidi 36 7 square gidi 49 ko jadi 8 square gidi 64 9 square gidi 81 ko jadi 10 square gina 100 ko C1 ije ko saya koina square root by division method to akoi gi number am lower se ko kodam moina koina akoi gi smain lower se ko 90 ko 9025 lower se ko 9025 lower ai na ko 9025 se akoina square by division method putuk matam da akoina class 8 ta tam pani ko square by division method se ko haidi kaina tam da akoina exam tham tum da ko aina hajagi mun ko akoi di less time consume to dine ko ram di kaina tum da SBI Clerk tham tum da nang akoi gi prelims ta ko akoi gi kaino adagi di SSC gi te akoi gi se koi command high secondary level tharo CP adagi kano oiro ko duration je only koi gi tier 1 ta 60 kano ki sorry kano gi clerk ki PO ki ko koi prelims ta 60 minutes ne ko adari 60 into 60 di 3600 tare divided by 100 di 36 adana ko 36 second nan ta ye ko adana within 36 seconds ta koina simplification ji mark sa ko ma ko gi ma je 10 to 15 ko akoi mangi da ko gi 14 ko SBI Clerk ta hangi ko siga nantana ko gi number series ko ne quadratic equations ko sum wala pot jo amna si je ko ne yam darkar oe adana ma'am akoi gi puthok pose asi je ko gi reasoning du jamna ko maru am oe ko reasoning da ko gi square root che asi jo hangi ko ai rem kata tarak tada ai yor ke ko ado koina square root chan akoi lower si ko law matam da bangi mathak ta pair ani ni sengani ko sana pair ani ni sengani then the matung da smaina ko center wani ko aduga ani je akoi gi square ni ko 90 je kwai mai magi makha da nangnam si ka kya no ai tam da adergati 90 je ko gi kwai nangnam ji yone adergati 81 star ko 81 di kaino 9 square ni ko 9 9 ja 81 ko 9 9 ja 81 ko sejita akogi 9 ko 9 lehoni ko 9 2 5 lehoni aduga kidawne tamda sige 9 ji kidawne plus ta woni ba aduga kya tare 18 tare ko 18 tare aduga sejita koina digit ama haptine digit to hapong anda akoina kya taging dine ado akoina khanga da bisi je koina kaigom 5 om tara gadi ko si je kaigom 5 lom tara gadi 5 oini ko sim asima ai khata us talake si kaigom 5 loi tara gadi magi kano je 5 ati 5 lo je te am trai to ne one lera mo ko ten bu kung da adon 5 dum oini ko 5 dum oini ko 85 into 5 si kya tara ging ji ko ado gadi se 5 adagi ti sikantang anda 5 42 ko 2 le 4 pure 9 9 to 5 tare ko 9 to 5 tare ko
aduga 5 nebko adirgadi 95 square nebko haibdi therefore 95 square je kya neba is equal to 9025 nebko ado amana multiplication taraga sup thokpe ai ko sumko haibdi aina ama takpodo koi gi 95 ka 95 ka je asum sana ka lakta ra gati ko akoi ne am thuna koi gi koi na aina mamang da multiplication koi takram ni ko akoi gi kam akoi gi multiply 2 digit by 2 digit kan takram ne ko adumaina 95 je in case sam thok puje ai ko 95 of je 95 of je kaina am tum da 95 je ahan mada ke dawne am tum sigi 5 sika ani je puri ani ko 25 ta ani ko 25 ta de mathang da sigi 99 ja si ani je muk gadawani multiply tawani ko si song jo multiply taw 25 thammo ko si 99 ja kya no 81 ko 81 du da ko gi either ko gi kano dagi ko gi numerator dagi o denominator dagi 9 am y je ko amate lo ya ko 9 am lo je idar gadi kya tare 90 tare ko idar gadi 9025 ko sumaina puthok pusu ai ko aduga sidi ko gi masi jo ko 95 to khalai bwani ko 95 kumba 85 kumba khalai rakani aduga ati deri matam mung sang ko time consume to ko adong asi gi sina mu ko gi kya tare time ju consume to da ko less time consume to budine ko yeng diji ko adana ai question number 1 ko si je wale ko question number 1 sin ta ba method mo mu halake ko video shaming the battery tat padagi amuk horai ni ko sida mun namung gi energy ko okay se but lai re ko abdi 95 ki thokum lai re ko atoka 9025 se akoi gi atopam da si thokum lai re ko first ki thokpa se koi gi square root by division method puthe ko amana koi gi multiply taraga puthe ko multiplication taraga ko multiplication taraga ko ngasi video je yam kana ni khali ko multiplication t ni ko si je multiplication ko aduga column ni isra column ni is ko okay question number 2 da ko question number 1 si were ko question number 2 da ko gi question number 2 ko question number 2 sida koi na koi gi swan yeng ase ko akoi gi 5 3 2 9 pila me ko se ja koi ni yeng du se masi jina koi gi top pane ko se ja koi na first thing du se akoi gi 9 jine ko se ja koi na ani jem question be ni ko ani jem question be ni sai koi na square root by division method ki type ko adugo 9 je kana ni gen be ga do koi na yeng ase ko 9 ji gen be ari je 3 mi ai ko 9 gen be je mam di 3 je 9 ni ko aduga amana 7 ni gen be ai ko ya da ko aduga di 7 ga 3 ga gen be ai ko 7 ga 3 ga na gen be ai ko aduga di sigi 53 je sigi 53 je ke ga tam da sigi 53 ji kwai nak na mam thiyo ko haibdi kaina da 53 makha tare ko 53 de gi ding sai da na ko 53 de gi di chaw da bai tare 53 gi ko na 53 na chaw bai tare ko ta mon ha wan da 53 na greater oi bai tare ko adere ga kya tare ada se da 53 chaw je se ye nga je basum ko se 6 square 7 square di 49 ko 7 square je kya no 49 ni 7 square je 49 ni ko sim yare ko dagi 8 square di 64 ne ko se ni ji mak te le ko have the 53 je ke si ani ji mak te le either 49 natra 64 aduga 64 ki dawgam tam da 64 di ki dawgam tam 53 ji ki access tawre 53 gi access tawre 64 ko akoina thiri ji 53 gi less than 53 ne ko aduna 49 ta ne ko adugadi sije akogi sabe akogi sije kedawane am tanda si 7 wane ko adugadi sije 73 gi kano wala mane ko therefore 73 ko 73 gi square je 5329 ngani ko okay asum gyan tara kani ko pa sum kan tor ki ko mathang sum holak ki ko
question number 3 da yengsi ko question number 3 da digit question number 3 da digit am yengsi ko like koi gi smai yengas 9604 ko 9604 ko akoina aham ba yeng du je sigi last ki digit ne sigi last ki digit kan kan yen bia gap ne ko ma je akoi gi 8 ni yen bia ko ma je 8 na yen bia 8 just 64 ne ba amana kya ne again 2 2 ja 4 jo we ko ade gadi se ni je round to singro ko asagi ko gi square root by division mataki tata ma ju pair se me ko maina 96 se 96 se ko gi maga kwai nak na ba ko ma quite close oiba aduga whereas close oiba aduga among the less than jo agada ko close but ko gi kan ta ko should be less than ko gi 96 ko aduga di yeng asi ko sita are just 64 le ko like ko 9 square kya no 9 square 81 ne ko adagi di 10 square di 100 1000 sorry 100 ta re ko so give me ko na adudi 100 ti muk 96 ta gi mari ko 4 access ta way ko mari heng rev ko duga 81 di less than way ba akoina pa mi se kaina matam da 96 ka close hoiba aduga kedawa aduga koi gi 96 ki makha ogeda ko maram di 96 na greater than ogeda aduga di 96 is greater than kana da sawe 81 di sawe ko aduga di 81 lower ne ko 81 je sisi kana gina amtanda 9 lower ne ko aduga di sije koi gi therefore 98 square is equal to 96 ko 04 tarangani ko sain tarangani hamida adagi di question number 4 ko question number 4 hena oi ko question number 4 da kyan tabre ko hadi kainam tumdane akoi ni yeng du se akoi gi sigi last ki digit ne ko 9 ko sumaina ko question adagi di akoi na puthok pa abje square root by division method na puthok pa ko square root by division method na ju puthok pa yai aduga multiplication taraga ju puthok pa yai ko but it takes time ko aduga patam change ko aduna koina theory di less time consume to namne ko aduna sigi kanu jam koina kana boy dini ko next time yeng ji ko 7921 have so give ni ko 7921 impirame ko ado koini yeng du kai neba sigi kanu ji ne ko sigi koi gi 1 jeng dine ko 1 jeng dine aduga sigi 79 jina kanu koi gi kon la ka dine ko amda 1 je kana logi one 1 je sida logi je kana logi habada 1 masam on ko 1 square je 1 tai aduga mana 9 na tai ko 9 9 ja 81 ko aduga di 1 je koi gi kana tage am tamda 9 amana 1 ko 1 tai ko aduga di adagi sigi 79 jam thire je 79 je kana khwai na nge thire je ko sai aduga di sidai 7 koi gi 9 square je 9 square ko 9 square je asidi kya tawre 9 square di 81 he ko aduga di mongon dagi akoi gi ani hele ko 79 dagi akoi gi 9 square 81 jena 2 access ta we ko aduna akoina pamis di less than hamne ko less than 79 ko aduga close obi ko aduga di 8 square mu yenga se khangmuni da dum ko haidi ai sum sida khangla ta ko ne wane ko haidi 79 je di 90 aduga di 90 81 ko 91 adu 64 dum wera mani aduga 8 wera mani si je ko aduga di therefore si je 89 square is equal to 7921 ko sumana yeng dune ba aide hangwa multiplication simplification hola matam ko simplification hola matam da koi gi akoi da koi gi SBI Clerk ta pi je ang sa re ko 36 second 36 second for each question ko for each question adara gadi 36 seconds da koina kantar gadi multiplication am to le gadi square root by division method chum matam change ko nana adagidi se akogi wari imda 78 se akogi kano pyramid khalobo
78 की पिरम में खलो जे 78 से कोई मल्टीप्लिकेशन तो रगदी मतलब चंगोय तो वारी मदा आगी मल्टीप्लिकेशन बुदी लाइको सी की तोंगान बुको आगी दिम तोंगान कनो लेबको आई मांग ताकी बगे सिदा आई लिंक तापचरंग को 78 से कमाइना कोई एम थुना कोई की मल्टीप्लाई तौने हम दो सेजिदा आई 4 तारनी को देगिदी 56 देगदी सेजिदा कोई की क्रॉस मल्टीप्लाई तौनी को अदुदी सिजि क्या तारने हम दा 112 अदुगदी 112 जिदा 118 ताबको 118 तारे हाबदी ngasai at 64 6 to hapsula ko 56 ki 112 duda 6 hapsula gadi ko adar gadi 118 chithambi ani ko 77 ja 49 ko adar gadi yenga je 4 item na khopni ko 8 adar gadi kya ta kyam tam da sita sita 4 le 8 le ko 9 10 0 le ko 1 kiri tawre 4 5 6 6084 ta ai ko 6084 ta ai ko adman sample si matam changi ko si ju dum matam changi ko haidi matam je dum changi si ju ko adana sina kwai lai ko aduna kidogam dum koina si jina kwai best way ko aduna question number 5 tong yeng ji ko ka adum khor sum ko direct ne ko aduna kra khot pa je ka san je ko this manga gyong tor ke ko this mari gi tawre adu manga gyong tor ke ko manga gi je ko gi 1 7 ko 1 7 1 6 1 ko sige ain haigre 1 je ke koi gi kai ne ba 1 je either koi gi magi loib je koi gi kano sige ani jem lo ni ko ani je lo tu ni ko ani jem lo tu ni aduga hum jun thang gadam ni ko ani dum lo gadam ni adu si je koi kana ya ke ham tam da 9 nam yare adagi di 1 nam yare ko adaga di si je koi gi कंतर कोई 7 कोई 171 जे 171 जे 171 जे खोइ नक नब जे कोई स्क्वायर क्या नक नै अंति एम ने अब दी कोई से आई हर की को 13 स्क्वायर दा 169 ले रमनी को 169 ले रंगनी 14 स्क्वायर दा 196 ले रंगनी अदगी दी 11 से 12 स्क्वायर हगी को 12 स्क्वायर दा कोई 144 ले ngani ko sumaina koi gi se koi gi adega dik kana koi 171 je kana koi nak na game tum da ko koi gi 12 si ju koi gi 12 square 144 si ju yam laman grave ko ade koi adegi di 14 square gi ju mu hen do grave ko ade 13 square tare ko ade 13 square tare adega di si je therefore 131 square gi root wala ngani si ko square root ngane ko 17161 ji comment ro ko ai di kamaina la ino kholi no do ado ga di man phanta la ke ko comment bi draga di ko ju kitang interest ti ko question number 6 ta ko question number 6 ta yeng ji ko ko gi 181 2 ko akoi gi kano gyong ying ji ko 1225 5 kyong ying je 5 ki di only kano 5 ki da sida lower si ong ko 5 ki di akoi na 5 kitang oi ni ba ata yam ta phang oi ko 5 ki di only ma gi kano se 5 kitang oi ko mongonda kan to ya bje koi gi root mongonda ta root se ma ki maning tab je 5 kitang oi ko 5 na 25 kan tar mo ga di 5 no oi ni ko aduna si gi je koi gi 5 num le ni ko 5 num le ni then adegi di si je 182 jeng gi nga je 182 je kana kana gi si nga je ko sa hai gre ko sita hai gre adega di 182 je 182 je kita wem tam da asi je mongon de gi mana greater than ongeta bu ko asi yeng di ne ba adega di kya adu di kya thongya 160 saure ko 169 ko 1 kogi 169 tare odun ko adidi 13 the therefore 135 square dise akogi 18225 tarangani apni da gyan ta daru si ja gyan ta daru
gian tarang adum tarang ani da 5 ki je kan tara sum tar ai gian tarang to mali ko sum ta da sum habi ro ko aduna comment ta aduna to ina ai to ina hajal do comment habi ro comment habi rak ta ga kuj khang ni am to ko question number 7 ko question number 7 da koi gi 5 ki am ta ga yeng je ba ko koi gi lai koi gi 2 1 0 2 5 ko masa ai adure si de no am to ko chawne comment ta hana pira uni no si je 5 adum we ni ba ko si je 5 we ni adure si di kya ga na ge une si kya na ne si di kya ga na ge hai matam da 15 square de kya no ha matam da 225 ni ko 225 ni 225 ti mon de gi 210 de gi access to gre ko adure ga di 14 square je lo ni ha di 196 se 196 lo ni adure ga di 14 lo ni ko aduna therefore akoi gi 145 square je akoi gi 2 1 0 2 5 tarangane hamida si tarangane have ko 17161 ko sina 7921 ko sina 9604 ko adegi sina 5329 ko 73 gi kana gi akoi gi sigi 145 ki square je si tarangane have adegi ti 131 square gi je si tarangane have 89 gi square je 7921 tarangane have 98 ki square je 9604 tarangane have 23 gi square je 5329 tarangane have ko adegi di atai 9025 ko sum je kona in case kona koi gi multiplication je kan to de kona kan to de haraga di hamida adegi di koi 85 ki piram ko sum di lai ko 85 ki ko piram ga taraga di si di kona dum si je 55 se 25 dum thambiro ko ai da checkano 64 ne ba 64 to da in habdo either ma je koi gi numerator da gi oiro denominator da gi oiro ko akoi gi ama lawro ko ai h ama lawro se plus 8 to shlo ba adere di kya tare 7225 ta dro adegi di den adegi di 65 ki ju yeng ko 65 square ka piram me khala je adere gari ang ko in thiru no 25 dum thamo ko 66 36 ko 36 adere gadi plus 6 to shla gadi 42 ko 4225 ta ne ba ko adegi di den se 45 ki piram ko 45 ki piram 45 ki piram ta ga ju 25 ti leng na thamo ko chama na ma ga da mi da 16 ko 16 is the plus 4 ko other ga di 2025 ko 2025 ta 25 ta ni ko adamaina ha mi da si ni gom sing khang wa mi da si khang ta ga di akoi na exam je akoi strategy je yamna koi gi ha di ma gi di limit se pani na ko nangi nana wari im da for example ko for instance nang je SBI Clerk thare ko nang je prelims ta yang kadu je prelims sa je nang gi selection gi process ta selection gi kano da nang ma gi mark count ma gi prelim nana prelim kana nang gi prelims ta na chagana SSC gi ta wan da nang na obtain to mark to adu do nang na selection da adu gi mark to kedo akoi gi pa roi ba adu do calculate to yaw roi ba adu ka ka digi selection to je kai dagi karamba kano mark dagi koi gi determine to get ara gadina ta 2 dagi ne ba ta 1 de kaino am tam do koina time management ne ko hybrid time management ne ko ru khani ying dije time management ying ai ne ba thoina examiner na ko time management kya mu khoi je kan to nganda time management to wahi ge je aduna akoi gi wari im ko English section gi ero reading comprehension da ina ta khre ko reading comprehension je koina kamaina pa ga ge reading comprehension do koina full pa ga tra na tragana akoi gi kamaina pa ga ge question an pa duira na tragana ma passage to an pa duira kaina ai loin tak pani ko ada shegi de ai mamang de kana tar nganda normal nga ta mi na ko ko ji koi gi simplification je koi gi 20 second gi mung do hotu ne ko ai adugi kanta wani ko aduga martha na si jai akoi gi usuji koi gi kan to dire na ko
ai kana ai question je lon bot ngasi kan ta nganda previous year question ni ko si je ko gi MTS ki ko MTS ka kanu gi ka habaldar ko gi CBIC ko CBN ga ko hadi akoina previous year question sing je aina ben lo thok ram ne ko lo thok ram ne aduga si je amuk tawar je na ko hadi exam nang focus tok je na ko aduna akoigi kanu ko se akoigi karen akoigi kanu se am sorry ko akoigi kanu se akoigi common higher secondary level ki jo akoigi aina mark ki basis high re ko mark ki basis se silai re ko SSC ki ji ki do eba akoigi MTS ki ja moje akoigi 3 marks ne ba per question ne ko akoi question amada akoigi 3 mark ne ba ko aduna magi kanu se stage ta te pi ni ko ani stage tha bya exam sim lam pi le ko adegi ti den stage ta sina ko ki kanu gi ni ko adura ga ju MTS ya akoi na 3 mark question am 3 mark ne ko 3 mark ngata ni aduna ke to ga ta gam tam da ko na to gi je ji akoi gi current affairs ya loin pa ga ko na akoi gi current affairs akoi gi kanu je akoi gi SSC da ko SSC ju adegi di banking gi ju ko yam chaw e ko maram di kaina da akoi gi general awareness am chawe ba adi ko kan kataram tungi general awareness ko gi kedawa general awareness ko gi mains ta yan hangali ko GA herak ni ko maje banki wena ko gi 50 mark ni ko 50 mark ni ko adagi di SSC dana ko gi 50 ko aduga ko gi combined higher secondary level gumba kanu gumba ko gi MTS gumba ko maje 75 ne magi marks maram di 25 question ne ko 25 question je asi je 3 mark carry ta weba 3 mark it's the 3 mark carry ta weba dana akoi gi ain thagat ka aina akoi gi thagat chari do adu do aina kana akoi gi current affairs akoi gi have jam hagal le ko aduna si jai sindor ke ko ai gi kana ta bani ko telegram hang ne telegram du da kan to biro ko join to biro ko daily mock test kumba adagi ko gi amko hare to kare akoi gi sidum hagan ba ko newspaper gi ko newspaper ko thagalak kani adagi akoi gi GK gi thagalak kani adagi then current affairs ai loi sema thagalak kani ko adu do aduna akoi gi kanu ko gi description da kanu ko gi kanu hapong gi ko telegram gi link hapang gi adu join to biro aduga ne namina je ko ai jam khangman te adu ga ne namina je ko so sada square root ki jilo sila ji ko adu ga cube root pa ji ko aduga si matang da kanon ta haja ko ko akoi matam da ana positive ngai amadi thena ni le ko kai noi ta ra ga de koi gi koi se manipur da koi gi ka ta re sumaina koi gi exam je exam tha ba yai kan koi gi habi ba ko adagi di akoi ji kai koi gi aji medium student ne aji kanonda maths tam shole aduga english stadium wang kaina adana koi gi tapi na je koi lai uji myam lai re ko habi youtuber myam thole manipur da ko akoi matam ne am ta lai te akoi matam de akoi gi ada akoi gi 24/7 ga je si koi ji thora ko mo ji la koi ji ba aduna akoi de adum bagi khudong sab da phang de ba ado noi matam de koi yam thina hoji manipur da koi gi ai myam thing lai ko koi kana ba koi gi general awareness ke oiro de gidi maths ke oiro ko akoi short koi gi short kana to koi gi kan collect to bagi videos content myam koi gi ana koi gi quality lai ba content myam thene e ko koi question te ko adre ga so ai moi de gi su sang ta na bai tare ko myam ta ai jo hoji kan ta ri ne ko hoji ai 2023 gi 2024 gi daure ko 2023 gi kanone 2024 gi ne silwa ga command higher secondary ke je command higher secondary level ka MTS ka je to dona khena deba ani ma koi gi 10 gi kanonda 10 tagi ko na 10 tagi koi gi 90% 10 tagi han kane ko aduga koi gi 11 12 tagi ti koi 10% koi gi 10% ko maru oina han ka di GP gumbo ko adagi koi gi hadi koi gi geometric koi progression ko adagi di AP ko arithmetic progression ji di kan ta ma adama ka han ka do ngai ko na ka shu koi gi command higher secondary level gi ju koi gi 10 tama ba kana basis ta web
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ 10ꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ 10ꯗ ꯇꯝꯃꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ SSCꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯆꯪꯉꯨꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SBIꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ NDAꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯣꯝꯗ ꯀꯥꯏꯗ ꯄꯥꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅೋ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ SBI ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃꯇꯪ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏꯗꯣ ꯀꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯟꯅꯖꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯩꯗꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯈꯠꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯈꯠꯅꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯕꯥꯁꯇꯅ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯄꯥꯛ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯔꯝꯒꯦ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯂꯤꯡ ꯄꯤꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯇ ꯆꯪꯉꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁꯇꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯉꯨꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯉꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯤꯡ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁꯇꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯠ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯁ ꯊꯥ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯌꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯣꯠꯄ ꯈꯔ ꯁꯥꯟꯅꯧꯀꯣ ꯈꯣꯠꯄ ꯈꯔ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ MTS ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯩꯗꯧ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ MTS ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ MTSꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ MTSꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ MTSꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SSCꯗꯀꯣ SSCꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ MTS ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ MTSꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯇꯥꯛꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ CPO ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ SI ꯀꯣ ꯏꯟ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯅꯥꯞꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯦꯀꯣ MTSꯀꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ SSCꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ SSCꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠꯇ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯞ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ MTS ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ CPO ꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯀꯩ ꯊꯥꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CGL ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯄꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯕꯦꯡꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SBI ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛꯁꯦ SBI ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯥꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 52 ꯀꯧꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ 55ꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ 55ꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯀꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤꯀꯣ
adum Manipur ta ni adagidi IPS ki ko IPS ki thabi ai ko IPS ki PO thabi ai adagidi clerk thabi ai ko IPS clerk so adum Manipur gi vacancy pi ni ko adagi IPS ta ko gi Manipur da ko gi manager wana adagidi kan wana sunai lengan lagi ta ga RRB ko RRB gi kano ko gi clerk oiro natragana magi PO ko PO oiro ko clerk oiro koi professional officer PO oiro ko PO je koi assistant manager hodini ko maje PO assistant manager matam kha wa bi manager ka ga di lore tai thabok te makha ta loi taw da ngata ni clerk te am wa ko clerk SBI clerk mu ji kha wa ko adu ga so Manipur dim ta ni ko on state ta ba ha ta ga di RRB ko rural koi regional rural bank ko sum ji ta ni ko adagidi ko na thabi aba exam je adagidi kan thabi ko ko gi railway gi ko RRB ko emojo railway recruitment board ko sigi NTPC ko NTPC ki kano adagidi myam lai re hadi post he ai kano da I bagi no loi kano da magi poster ko tara ma adagi main sang lai bine IPS ta ko lije bank ta mo thomu ko lang da malen kham da ko bank ta mo thomu ko lang da male ko Central Bank of India adagidi sa Union Bank of India ko the UCO Bank ko UCO Bank ki kano jo ko gi LBO ka ne me ko local bank officer ko local bank officer ka je ko gi moi je dam kano ta ni ko ai anak pum pi bine ko hai Nagaland Manipur ko dana adagidi Assam Guwahati ko swampira ka ne ko mana moi salary gi matang da jo ai adu mari shaning da baina mo salary matang da jo myam sembe ai ko salary matang da ate kanu na sem gre da ko dana salary matang je na sem di bo habdi central government gi job ab ja asidi kanu ta da ne moi PhD ne sana nga da ko gi IPS ki PO je clerk andi SBI andi khoi sai ko IPS ki PO je ko gi clerk IPS ki class ho 45 de ho dine 45 ke de ko ke de ge matang ko gi 3 years da 50k la ni replacing ko gi dana hengat he ko 3 years khring gi hengat li kha ko gi ma dana hengat pane ko manam lak ka dine ko aduga ma se ko gi sahi ko gi nipan tara imung da ko gi manager kar ko gi possibility me wang le ko exam matang thara ko ko gi class ta la ji ko ji matang de ko gi QF ki tara ko okay QF ki jan ithoke ko ani thoke ko 1 keep the 1 layer ni ko adagiti sije akoi gi kano buti phabiu ko at least 20 akoi gi 25 30 phabiu ne ko ado 20 pu phadi dum yare ko 3 cube kina 27 ko 4 cube kina 64 no ko sim kitang semgi ko ai kano post aina kano se sije ai scale amani ko scale amaga sigi suma ani gi sang de ne ani di phade amaga makhai di kitang hele ani lep ani sana phammaga sana lamai je ko lam holi ne na te ko na khumjan gani dana ko adana amung sum ye ngai ne amung kan tarang da ai u da myam jar me se matam da ko adana wa ithnda khoi gi aduga kanam sa jaw ge kanu ha jaw ge rem ha gal le ko ha asno phare ambo ko kanu khoi gi screen da tak ko seta ji ko keso khoi gi khona khwai da option dise knowledge ne ko knowledge tu ni aduga screen da aga hena kana taraga hoi mai kumba singam be ko aduga screen da aga quality do magi content do quality yaw joga di to dino aduga di akoina khoju blackboard ta me ko blackboard ta me koi kanon da koi blackboard ta me blackboard ki mathang kanom lakhre ko koi gi whiteboard amuna whiteboard tum tum no siti screen da koi gi koi slide kapaga kan tare ta era na ko hojiti ko aduna haibdi kainam tam da ina haning je haibdi sidaki ju tum na kan to wi ai hamni da si je pencil na to buji u dabra pencil to buji u daraga tei colon on tara and pencil jin nan mai bi 7 cube is equal to 216 amni ko aduga 343 8 cube is equal to 512 sibuk ti phaga damni ko si pha daga di kan taw yaro ko exam tha yaro ko 729 10 cube kina
1000 sisi up to 20 bukti phabiu ko up to 20 bukti phabiu ai ki request da ana hajini madi ko naina kai gumba exam crack to ge tara di ko 20 bukti phabiu 25 pu phabana hena phari ge yai ki sugai di ko adu kan to ge tara gadi yamna khoi gi yam jabda ko akhoi gi nomada akhona lai pa du je akhoi gi 8 hours pa ga tamni ko mayam sa sing nga pa ri je 8 hours ni ko 8 hours adegi di even akhoi gi 8 hours se less ani 8 hours se minimum ni ko mai di ko moi khoi tan nam sara ga dum kan tara nganda adum 8 hours se adum kan taw ge ko ahing da pa ba ahing khoi gi pung kan ta kan taw re dan ko ahing je moi ahing da am pa kan le ba adegi ahing adago ahing je pung ani umpa ni ko adagi di pung mari mung tumani pung mari ko ani mari ani bana mari manga taruk ko taruk sa ko le ko taruk sa ko la taruk se sum de sum kan taw re ko aduna taruk sa gi mu pa thara ka ne ba aduna nong mada pung ni pan je minimum pa ga ni ko exam ma kan taw ge tara ga di ko okay kip ta lak sa ge am the one ni ani subada ai ni sele je ko ai ni 27 ni 64 ni 5 kina 125 ni 6 kina 216 ni ko 7 kina 343 ni ko 8 kina 512 ni 9 kina 729 ni 10 kina 1000 ni ko sina question number 1 ta ko cube root of kanang ko gi 493 ko 493039 set cube ko gi cube root se stage ta ko ham yeng di je si ni ko si ji yeng da ni si yeng ani ko si ji kana ni yeng ya ge am tanda stage 9 ta ji kana ni yeng 9 ma samuk tai ko adu ga di 9 we ni ko si ji mo ko adu ga cube root de ko na nga se ko na ani ga kana square root de ani to na ko cube root na hum to ko da ko hum to ani ko adu ga song gi ji yeng ga da ko si hum jem di ke da ro ba si hum jem di ko na kan to ne ba cube fruit ke na ko ai kan tharam re cube fruit ai je like tak project tang kan taw ni ko ai di kra interest lai what pa mani ko me am je ko ado koi kan tar ngan da kan on ta view ko knowledge tang loksin view kan da boy ga lang thopi ko ado ka kana ba ga je ko ngod ge ro ko loksin view ko su kai de ko ai ye nga si ko ado di kano je koi gi stage da koi ni yeng du je 039 je kai mi yeng ko koi na 9 tang yeng ne ko 9 je kaya ne ba 9 je kana na phang ne ham tunda 9 ma sam na phang ne ko 9 gi je 9 cube je 729 ne ba aduna 9 we ya ne sim ko aduga sigi 493 je mu yeng je ba 493 je asi je koi gi yeng si ko 6 cube ti kya no ham tanda 6 cube ti 216 ne ko aduga 7 cube na akoi gi 343 ne ko 343 ko ko ha adegi di 8 cube na 512 ne ko sina ye ko 9 cube na 729 stage ta koi gi 493 je 493 je kana ga khoi nak na ge ne 493 je kano di akoi gi sigi 512 di hen gre ko sigi marak sita lai re ko maram di sigi 343 ga 7 ga 8 ka marak lai re 6 la man le ko aduga 7 ga 8 ka marak le adri 7 je oe ne ko 7 je oe ne adri ga di si je 79 oe ne ba si ki da ne ba 79 gi therefore 79 cube is equal to 49 ko 3039 ko okay smaina le de ko question number sigi ka question number 8 ko question number 9 nung yin ji ko question number 9 di yin ji question number 9 da 5 ko gi digit manga gi yin ji ko 50653 yin ji 653 ko 653 yin ji ko 3 ni ko si je
ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯧꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 3ꯁꯦ 3ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ 7ꯅ ꯂꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ 7ꯅ ꯂꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯌꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯣꯏꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ 3 ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ 7ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ 7 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯅ 7 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯒꯤ 7 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ 3 ꯂꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 50ꯁꯦ 50ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ 50ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕꯀꯣ 2 ꯁꯦ 3 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯗꯤ 2 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ 2 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯦ 8ꯅꯤꯀꯣ 3 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯅ 27ꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 4 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯅ 64ꯅꯤꯀꯣ 5 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯅ 1 to 5ꯅꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯏꯔꯝꯃꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 50ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ 50ꯁꯦ 64ꯗꯤ 13 ꯍꯦꯜꯂꯦꯀꯣ 14 ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ 27ꯁꯦ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ 27ꯁꯦ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯁꯤꯁꯦ 27ꯁꯦ ꯂꯧꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ 27ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕ ꯀꯅꯥꯒ ꯇꯥꯏ 3ꯒꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ 3ꯒꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ therefore 37 cube is equal to 50653 ko sumain ta na hebe ko akhoi gi manipur je ko viral je akhoi gi kano sumaina oi kano tora nganda pala adu main kano ta buduri phadi phate ko aju adu against the lebe ko adi media social media thagap to kano tora nganda adu akhoi gi nupa maya nupa na kano to bagi di ta viral oibe ko sugum bagi di koi gi di wari imda hoi tawde koi gi audience 21 say 20 sorry say 18 dagina up to 30 buki kano kitang ne ko adu gajo haibdi support tawai changjam wat ebe ko ado hujiti mu kitang amuk support tawai changje kitang mu khadi phare khale ko ado yang khai di ko akoi gi state government ki di aina maang de hai de ko state government ki de je state government ki thabak tranga more than 15 thala abne ko ada ai je oja amsu eremi ko ai government ki kan tanga da ado state government ki di sigana tokdraba adagidi power ko aduna adu yaudragadi state government ki thabuk thawno ko nana koi 99 koi gi 99 gi mung ne 1 pharo ko 99 point kano da koi gi 99.99 ko sejda arembo do adu to khalaka dene mi cham ko mi lisingam ko bodana mi lisingam ko boda mi ama natraga ani buti yamal dan khalaka ni ko aduna tabidari phana mi yengam ne kan ta nganda ko even aija kwa people level bu yengam ne aija computer da so aija kan so loiram ne ko ado phana mi yengam ne kan tawde ko ado last ta kan ta nganda swaina kan ta budi kan tai ko hoi sina moi re wari mo ko wari ji kitang ai kono video sang ri ni ngoi ko hadi sang adi koi ki 21 kano ko 21 ni ko 21952 ying ji ko 952 je 2 je kanana loi ying sita 2 je 8 na loi ni ko 8 ki 512 je loi ko 8 je 8 cube se kano 512 ne ba ado ga si je kya we ne ba 8 we ne ko 8 way ni adu 21 je kana way ni 21 sim mark sida le 27 ga 8 mark ta adu ga di 27 di access tawle adu ga di 8 ta ni to adu di 28 way ni ko gan tai ko si je ke ba 2 ki ko gi 2 cube ki kan to ne hamni de ko adu ga therefore 28 cube gan ta da bro 28 cube is equal to 21952 ta ne ko sumaina 28 ki cube se 21952 tane buko 37 ki cube na 50,653 ta tane buko sumba ji khangzalo habida ko haidi exam ki tricks ne si je ko nona di si je kyam kana simplification matam ko simplification je akoi gi mathang gi da aina sigi kano je kan tanganda paklak matam de ko akoi na 20 seconds ta ko 20 seconds ta akoi simplification hotine ba
hotpase akone class 9 10 da hotpada admani khola ro ko ai mamang da simplification gi hot re ko hotpada ko kidawe adu di mukitang adu chu luri ko adu chu matam kitang sange ba adu do matam aina hi matam 30 second hele ko koi 40 50 muki sange we ba adu koi di ya ege 36 second ta kan ta gun ni na ko 1 minute ki mamang gi aim ta khib do 50 ko 51 minutes sana cha ai aina hola ga de khona expert hola ga digan ta ko aduga expert ID am ai hawari mte ko ai nate ko ai nate ko je me expert ano hola ga de ko adugi kana do khogi adugi system do hot pa matam de ko kana sangani khogi 35 to 40 seconds sang ni ko aduga handa kisana ne 20 second da ai hot ke bu ko adu gyan ta bri ai kan ta nganta adu gyan ta na ba ai ta la ke ko 20 second da no soi da ma ke hai gani ko compulsory kano ai nai ngak sunga kani bu ko okay matang question number 11 da digit ke ai pai gra digit ani manga pai ra ko digit kano digit mari mnang pai ji ko digit mari pai ji ko 6 di question 11 thare ko 6 8 5 9 ko kifnina hum lower ni ko aduga yeng du 9 ji kan lo gam tam da 9 ji 9 lo em lo ga ne ba ko sim ni sing ba 9 adum lo ga ne ba ko adu 6 di kana wa ni 6 di kana wa ga ne 1 cube ki di kya no 1 cube ki di 1 ni 2 cube ki di kya no 8 ne ba 2 cube ki di 8 ne ba ko 8 si di kya tawre 8 si di 6 da gi ani hele ba ko 2x plus 2 wa re ba ko plus 2 wa re ba ko aduna akoi di sigi makha 6 ki makha lo ha ne ba ko adura ga di 1 lo ta re ba ko gyan tai ko sum ko gyan tan ngani khali de ko 1 cube adura ga di therefore 19 gi cube se kya ta ne ba 6 8 5 9 ta ne ha mi da ko si ta ne ha ba 6 8 5 9 je ko gi 19 gi cube oi ne ba so ne khang je lo ko si je si gi trick si khang je lo ko aro si mong nan kanam ta tam ge ko matang simplification hola matam de ko simplification hola matam da koina akoina board mass da ho ta ga ti ko board mass pa laga board mass rule pa ni ka enter ga di yamna du di kano akoi gi ka dong ngai exam pass tong moi ko board mass pa ga dong ti ko akoina pan du si kaina nun da si je ko atagana pemdas o pemdas ko pemdasu ya ani ji khangjalu ko ai mong sta hai gre ko pemdas ko bot kano sigi b di bd b bot ma sai gre pemdas sai gre ko iko sina b jina ka nam da bin kilam ko bin kilam ko bin kilam adagi di sigi o jina b jina kano ko bracket ko aduga kanodana parenthesis la gani ko parenthesis ko adi business na bracket lai ko off sina off se o je off or other ko aduga somdana akoi gi exponent ko exponent di akoi gi x square ka habdo ko akoi sumna not ka ne ko adagi di other hai taraga other and hai taraga di kanu gumji ko other ni off layer magana off hot kani ko aduga akoi gi natabi da akoi gi square root ki symbol layer magadi square ko symbol hanan hot kani ko sini akoi adagi di exponent ko pemdas tana exponent hot kani ko smaina hot kada bin kalam ko adagi di bin kalam adi or bar ko bar gumbo sita ko na sa singi do ko na ko gi 28 bar ka sang le madi ko sumana hot kani ko adagi di ko na then akoi ai kan ta haje ke ko akoi gi stage da akoi gi kanom lau se ko example ma ai kan ta hajar ke ba no ju photo pom sana ko sigi akoi gi na sigi 23 sigi 23 gi square se kamane putuk ke ai ngasa square to hayam gadam ni ko square root san putuk pe ayu ko square root se san putuk pe kamane putuk na ya ta si je akoi gi akona kanom ni singi biong a plus b whole square ko si kano a square plus twice ab plus b square ko sina to adira gadi kya taregi yang ko adira gadi a square ko a square plus twice ko twice ko gi a b
plus b square natro si taraga di sida mun yengo sida kya tarakane 4 tarakane ko 4 tarakane ba aduga si jina 9 le ko 9 le se digit ani ko taraga di sonda pakadam ni ko si kya ta gyam ko 2 2 se 4 ko 4 3 se 12 tarak ko 12 se 2 thamani ko 2 thamaga 1 je sonda 8 to yo si gi 1 je kitawa sonda plus to ba aduga di plus 1 tarak di 5 tare ko 5 tare aduga di kya ta ne ham tamda 5 le ko 5 si 2 le si 12 ki 2 je le ho ni ko 5 2 sigi 9 jiga 5 to 9 ko adagi di amu ate amu yeng ko som ate sanari yeng jo holo dum khangadam ni na pod je ko adagi di question number 13 ko se 26 square hai je ko si jina mukra kanta ye ko 26 square je si je a si je a ray ko dam hola ye ko a plus b kan se kanta wa je ko ade 26 square gi di kaila anyam tamda akoi gi 2 square ni kusen twice ko a plus b plus ko gi b square ko sila ko si je ye nga ji ko dri ko si gi je kya tai 36 tare ko halakti si je akoina aduga si jina 4 tare ko si jina 4 tare si aduga si jina kya ta geng ko 6 2 za 12 24 tare ko 24 tare gyan tangam reng ko side ko ai munna amtang phajana amta haraki ko sigi 2 sigi 2 jina stage de 8 tawgani hare ko se first kid adu khangre ko 8 tawani adu gadi sida 6 la ani ko ama 6 la halla je ko aduga sigi kano je sigi 3 je sina muk sida koi 4 sida 8 tawbai tare adu gadi 4 plus 3 di kano 7 ne ko 7 la ani ko aduga 6 thambai tare aduga di 6 7 6 tarangani khangani ko swaina mathang dudi koigi mani ko ubra okay mathang dudi ko mathang da ine pa ka tu je simplification gum kitang yeng ji ko adagi di numbers akoigi haldi akoigi PYQ sing ji ko yeng ji ko chaina exam gi kano lawe ko akoigi magi 23 ga 24 ga lawe ko si je mtang koina reasoning gi part adagi di kwan gi section an pai je ko kwan gi pai ji ko si je aina lawe ko si je akoigi MPS kumba oi kana ko wi ko kaman high secondary level ko wi ko adana sumba je aina ju link tagi tharaki ko link ai gi akoigi kano gi ko textbook ki ai gi kana prang ge link prang ge textbook ki link sangbiro aduga mock test to at free course ta thabia bani ko sain taranganda ngasigidi tangsida sangi dore ko nang resolution jarake myamne akoigi manipur bengana myamdagi tarang kana bidai luxury aduga kanai pa imana ye fare ye famin raji ko